On April 14, 1945, the Catalan National Council in the United States presented an appeal from New York to the United Nations Conference on International Organization convened in San Francisco. The conference began on April 25th, and it approved the Constitutive Charter of the United Nations, UN. The appel requested the right to self-determination of the people of Catalonia. It was accompanied by a letter addressed to the governments of the United States of America, the United Kingdom, the Soviet Union, and China as sponsors of the conference, requesting the inclusion of the case of Catalonia in the agenda of the United Nations. The Catalans of New York present this appeal as representatives of the Catalan government in exile and had the support of the organizations representing 75,000 Catalan expatriates throughout the Americas. The delegations of the nations participating in this conference and its Secretary General, to whom a copy was sent, accepted its legitimacy. It says, now that a charter of the nations of the world is going to be definitively written for a durable peace, Catalonia cannot let this opportunity pass without appealing to the justice of the United Nations for her due recognition. Lest new and irreparable mistakes be committed at the moment of the charting, and her national freedom be postponed indefinitely. And they add, to class the Catalan question among the internal problems of the Spanish state is to appoint Catalonia's oppressor to be sole judge and jury in a conflict in which it is itself a contending part. Catalonia, or any other oppressed nation, cannot expect justice from her own oppressor. El 14 de abril de 1945, el Consejo Nacional Catalán en los Estados Unidos de América, desde Nueva York, presenta una apelación en la Conferencia de Organización Internacional de las Naciones Unidas, en San Francisco. Se inicia el 25 de abril y, resultado de esta conferencia, se aprueba la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Se pide el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña y va acompañada de una carta dirigida a los gobiernos de los Estados Unidos de América, Reino Unido, Unión Soviética y China, como promotores de la conferencia, solicitando la inclusión del caso de Cataluña en la agenda de las Naciones Unidas. Los catalanes de Nueva York presentan esta apelación como representantes del gobierno catalán en el exilio y cuentan con el apoyo de las entidades representantes de 75.000 catalanes expatriados en el continente americano. Las delegaciones de las naciones participantes en esta conferencia y su secretario general, a quien se envía una copia, les reconocen. En la apelación se dice, ahora que se escribirá definitivamente una carta de las naciones del mundo para una paz duradera, Cataluña no puede dejar pasar esta oportunidad sin apelar a la justicia de las Naciones Unidas para su debido reconocimiento, no se dé el caso de que se cometan nuevos e irreparables errores en el momento de su elaboración, y su libertad nacional se posponga indefinidamente. Y se añade, clasificar la cuestión catalana entre los problemas internos del Estado español es nombrar al opresor de Cataluña como juez y jurado único en un conflicto en el que él mismo es parte contendiente. Cataluña, o cualquier otra nación oprimida, no puede esperar justicia de su propio opresor. El 14 d'abril de 1945, el Consell Nacional Català als Estats Units d'Amèrica presenta una apel·lació des de Nova York a la Conferència d'Organització Internacional de les Nacions Unides a San Francisco. S'inicia el 25 d'abril i, resultat d'aquesta conferència, s'aprova la Carta Constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU. S'hi demana el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i va acompanyada d'una carta dirigida als governs dels Estats Units d'Amèrica, el Regne Unit, la Unió Soviètica i la Xina, com a promotors de la conferència, sol·licitant la inclusió del cas de Catalunya en l'agenda de les Nacions Unides. Els catalans de Nova York presenten aquesta apel·lació com a representants del govern català a l'exili i compten amb el suport de les entitats representants de 75.000 catalans expatriats al continent americà. Les delegacions de les nacions participants en aquesta conferència i el seu secretari general, a qui s'envia una còpia, el reconeixen. S'hi diu, ara que s'escriurà definitivament una carta de les nacions del món per a una pau duradora, Catalunya no pot deixar passar aquesta oportunitat sense apel·lar a la justícia de les Nacions Unides per al seu degut reconeixement. No es doni el cas que es cometin nous i irreparables errors en el moment de la seva elaboració i la seva llibertat nacional es posposi indefinidament, i s'hi afegeix. Classificar la qüestió catalana entre els problemes interns de l'estat espanyol és nomenar.
L'opressor de Catalunya com a jutge i jurat únic en un conflicte en què ell mateix és part contendent. Catalunya, o qualsevol altra nació oprimida, no pot esperar justícia del seu propi opressor.